Zahvaljujući naporima koje ulaže na polju korporativne društvene odgovornosti, Telekomu Srbija dodeljeno je još jedno priznanje kojim se potvrđuje mesto kompanije na listi CSR indeksa, prestižnoj listi za kompanije koje se ističu svojom društvenom odgovornošću u Srbiji. Priznanja CSR indeksa, koja se kod nas dodeljuju prvi put, kompanijama su uručena u okviru 7. međunarodne konferencije CSR Forum. U ime Telekoma Srbija priznanje je primila Danijela Simeunović, šef službe za korporativnu društvenu odgovornost. Plasman Telekoma Srbija na listu prve nacionalne platforme za procenu društvene odgovornosti kompanije je još jedna potvrda za našu kompaniju da idemo u pravom smeru. Društveno odgovorno poslovanje jeste duboko ukorenjeno u korporativne vrednosti Telekoma Srbija i mi to na najbolji način dokazujemo i kroz odnos prema svojim zaposlenima, prema korisnicima, akcionarima i prema zajednici u koju ulažemo. Pored ovog priznanja koje je došlo od strane struke, nas posebno raduje i to što su naše aktivnosti prepoznate od strane široke javnosti, jer je na osnovu istraživanja koje je sprovela agencija Faktor Plus, Telekom Srbija prepoznat kao lider u oblasti društveno odgovornog poslovanja i ove godine. Nama je sve ovo dodatni motiv i dodatni podstrek da nastavimo i u budućnosti i da razvijemo projekte i aktivnosti u cilju dobrobiti celog društva. Proces koji je prethodio svrstavanju kompanije na listu CSR indeksa podrazumevao je višemesečno popunjavanje detaljnog upitnika za koji su prikupljeni podaci iz različitih organizacionih celina u kompaniji. Upitnik se sastojao od 117 relevantnih indikatora svrstanih u 5 oblasti: radno okruženje, korporativno upravljanje, tržište, lokalna zajednica i životna sredina. CSR indeks Srbija je alat kojim se prepoznaju, nagrađuju i promovišu dobre prakse poslovanja u Srbiji u skladu sa principima održivosti, a pokrenuli su ga Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv uz podršku USAID-a. U okviru konferencije CSR Forum, Telekomu Srbija je dodeljena i zahvalnica za podršku socijalnom preduzetništvu i izdanju Lice u lice, uličnom časopisu koji prodaju pripadnici socijalno ugroženih i marginalizovanih grupa.